Партизанская, да, он что, на одна ходила Сухага. Не знаю. Наша улица названа в честь подпольщицы Хатидже Чапчакчи. Мен белесем, о milli hareketin, veteran demeyince olmay bağışlanas. Milli hareketin iştirakçısı, belli milli hareket. Кезге belli, bu bizim подпольщицамыз, onu Gestapo'da onu öldürdüler ve mına bu sokak onun adından Hatice Çapçakçı adından adlandırgan.